Shortae, Nakanana, Opela, Rote Cochet, Uskebe, baby, one of a 200 Rantashi, or some Gamaka, 20 Rantashi, it's all Nakalhanyano, Lady Ore, probably we sang like in Bara, who's at house. Wait. Yeah. Bakarai rupena retailer jene. Bakarai skota la sisi no mamo. Bagalo ani kamu kali tu no ngeri bila ni nala ni fala ni tani la salam. Akili du medicine. Akili du medicine, kili medicine mahoshi. Babiti ba kwa fita mangaka. Kili medicine chaba sisi muzi samu maduba duba. Le batho go tswa dinaga mabapi. Kili medicine mangaka umagolo. Kakamu hai kakamu wendi, dia leta wisha ibila dia lele buish. Yang kupela bangalaka bagai. Bangalaka ba mewa mkholo gadi, letjatsi la rishia. Tsogile rene tseding chika bua gae re swara bua le bua. Re betile ke nako mara solanga meropa e sa bona le tlhotlhwa di dutse maotong. Re tla lokisha bangalaka ka gore ke a bona o ka re ba sa e goga. Re khanya ke kula o ka re go ne ba banya ka nthuso le tswa le tlile le bona go tswa gae. Ke ba gamang ba ba lo ile ba ga maredi e tlang re go sello sa le aga tabadi mabala dia magacha aga
go bua fitse o fitsa go dula go kgahla e bile go fa le space wena go tofela na ga ba na le bona maina re ntšha dikumbela ya ke leboga ba galaka ge le išitše koko gae go ya go khutša e re ganyane so monna kemela ke leboga ge le ile gae le išitše mme ke tlo le thuša re sa fele pelo gobane mma gore na wane mathata o dutse ka gae ka lebaka la tlhompho ya kilelo ya seemo se a leng ka gare ga sona ke ne le ba ga Maredi ke ne le ba ga Baloine ba ga Baloine ba ga Maredi ke a le amogela ebile ke a le tama ke le nneta gore nna le a ntseba le ntse ba ga botsake ya ba ga Baloine ntimelo moteng tate Mafana alright ba ga Baloine ba ga Maredi a re tseneng ditabeng e re ke nopelela mamo ke itie teng o ka yena tsebe o kae nopelele e teng ya maatla opela magolo. ke nyaka re tsene tabeng ya gona pele re tlhatlhofang ke ikwešiše ke fitlhile mo ngwana mtšhela ka meogo ke leganyane gore baba ke letlaga e le gore o mpoletse pele ke le ka gae ke sa le ditabeng ka re ke tla boa go wena ka be ka šia ke nako fela ge ke fitlha mo wa mpotsa gore baba e le mathata a gago ngwana keng kua gone bothata ba pako ya dipudi e baka ke bomang batswadi ba gona mo batla go fa taba ka botlalo alright a ke tsebe gore ke thoma go fa ke mang ditaba ke di kwa go ba Maredi molatofatšwa kwa ba mang molatofatšwa ke ngwana gago
All right. Musinyi kima. Motho le reng ke musinyi o kae? O kae? Baloi. Ku ena ba rutswa dipudi. Tlakeng. All right, dula. And then who do you want? Who's on no sugar about the rules on the end? Yeah? Papa, I request. Oh, over who's on the end. All right. Magaleshu. Tabale na ki kreile impia se monse sang khahle. And ki a bona gore go se teng. A itlong thusha. Wena o thosa ba laganyana. O la thabang o thosa go nna. Ke batswadi ba laganyana le ganyana ke ngwana rena. Ke o la ke ngaka gago. Phasitse ka gae. And then o la ngaka ga ke nna. And then a re go wena pele monga ditaba. Why ba re utswa? Eshalenga a ditse Koskabe intshale tshiki kwa ga ba ita ba re utsitse dipudi. So ba bola ka taba me message mo difounu. Ke gopela le mpotse gore e thomile jwa. E ka tlhalosa ke bona magamaredi. All right. Mama ready. Ke gopela o nkalele ditaba ka moka ka batlalo. Taba ya gore ngwana o ntse dipudi. E tlile ka message. Message o etswa from school. Message u tswa sekolo. Yeah. Jale wa bona go bana ba re bontsha ona. Yeah. Ye gore bona message gore gore. Ngwana ba le bontshitse message u kae? O bona. Ke mang? Kagiso. E tla thabang. Kagiso. Kagiso le ena thabang. A ke re ba tsena plate wa. Kagiso ke ko mofe? O bona ka mo. Kagiso. Ntshase fela re sa matametsa Kagiso. All right, Ceci. Kagiso. Ditaba di tla ka wena ngwana re. A re gomeleng re tshetse mpa. Kagiso wena o kweditse eng? Ka bolela mo Facebook.
go bolela mang Tshidiso le dikgogo. ba reng Tshidiso Modite a re ke kana gape re kry-ile bayara ya fa le banka jo ke baletse ka re se dipodi tse 2 tsa basadi 2.9 2.8 mfo gape ke na le motho o nyaka dipodi tse 2 ya tshadi le pholwana o na a re o di nyakaneng o la ke mang go ntse ke kane aga Tshidiso mrela a re o re rena re eme shapo so ke nagana mande re di tsele mo la ga maredi or kwale ya ka o sa le bala go botsa ngwana la ka balance e fela mo all right message o kry-a ka founung ya mang ya go ntse ke kane o motho le go swara founu ya go ntse ke tsenela class o to radimo o na adima founu ya gage then wena o tlile bang gore o fitlhe kua di-message tša gage ke no bona after fela ka bolelo ba bolela ka dipodi tša gae okay and then message o bone go feta matšatši a makae dipodi tša geno di a timela yona beke la ko o boneng dipodi di a timela Friday o ka re ko o bone Laboraro wena o ile ba re go o bona o bone dipodi di sa le gona goba dipodi di sebe di a timela di sa le gona and then wa riang go fitlha gae ka sa botse ka botsa Thabang fela lebaka la gore wena o seke wa botsa ba gae o botse Thabang fela e be e leng nna ne ke sa tse go thoma ka reng alright Thabang wena o boditswe eng nna re tlhaga sekolong ya ke tsamaya le ngwana ko gae le tšhomi ya gae ee so bana ana ko ga mbotsa gore o na le taba Ee. a nyaka go mbotsa ena mara ka o ngwana tšhomi ya gae ya mmotsa gore o ka mmotsa ena mo pele ga ditšhomi tša gago ee a ba go ba le bothata ra tsena ka lela ko gae e re tsena ka lela ko gae ke ga ntlhalosetsa story a re gape ba kry-ile message ka mogare ga founu ya lekoo e re ba nyako bole dipodi tša mogae ngwanola ka motext ka yena tšhomi ya gae ka mpotsa ka go sasa le tseneng founung gape le re romele di-screenshot ngwanola a dira ka mokgwa ke ga nromela tsona di-screenshot o roletse ke mang ngwana re rometse ke tšhomi ya gae ke tšhomi ya ngwanola o ka yena mo a gona o ga gago alright ge ba romela wena di-screenshot ke nako dipodi di le gona goba dipodi di timešhe ke nako dipodi di le gona and then wena Thabang o ile go fetsa go swara di-screenshot tse wa dirang ka tsona gobane ba bolela ka podi tša geno le podi tša geno ya se tša gago ke tša batswadi ba gago wena o dirile eng ke ditsenyana ka ona message a ka go bontšha batswadi but then dipodi di rile ge timela ka ba bontšha ona okay o ba bontšhitše dipodi di timetše di le matšatši a makae ka bošogo ga gona ka ditimetse fandageng ka bošogo ka bontšha ona message sese le ba bontšhitše ka morago ga matšatši a makae dipodi di timetše ditimetse Friday re ba bontšha Saturday and then la ba fa mabaka gore wa e lena le be le kgomotše aowa o lena le kgomotše le tseba re dipodi di tlo utswiwa aowa nna le re re tlo ba botsa ya ba le gore gane Friday ba di tšea nna le re sa nagane o ka re ba ka di tšea bekela then re re tlo ba botsa Friday or Saturday then Friday ba di bulela gore di tswe di a seboom then ya ba gona dile then ra ba botsa Saturday okay mmago kukwa Thabang wena o kwele jwang ka taba dipodi a ba mpontshitse ona message o ena nna ne ke tswa Rankuwa hospital ge ke fihla ba mpontsha message o bana ba mpontshitse ke fihlile Friday fela ge ke fihla ntate Maredi a re dipodi ga di a boa ene nna ga ke tsebe story gabotse story se ba ke ntate Maredi o ntimeletse ke tlile le ena furu ntate Maredi tate mogolo re kgopela go le gona o batamele ga se gona ba molape alright wena o tlhalositša o tsebe story re tlo emela ntate Maredi o a tsebang story Tshidiso o a dumela gore message o ngwadileng o ngwadilwe ka Facebook page ya gago nna ke a dumela mara ntho e ke sa ikwešišeng gabotse a ke gane ba re lebitso ke laka le ba reng di utswileng dipodi mara ke ganne gore ba ile ba re go kry-a message goreng ba ga Maredi bana ba le batswadi ba bona ba sa tla kua gae because nna ke dipotsa gore ke tlo ka thušana lo ke tsebe gore ke thušana le ena ke ngwana ko gae
mara ka makatsa ke gore ke sa tlheba ke le bua ga baba ba tla ba ne le ngaka Phushiya Magolego kwa Magasi ba re gape re tlile ka bothata ba ngwana pele re ya motswading re tle mo gobeleng ya gage gape ba re ngwana se o tswitse dipudi nna ke ka kwa morago ba makala ke tsena ka mo ntlong ya bakgalabe ya baba ke a tsena ka kwa ba re ebile re sabolola ka wena ba re gape o tswitse dipudi ke re ka dumela ba re butsitse dipudi wa dumela wena aowa ke nna polela bona mokgwe ke wa bojang ge ke bolela ka mokgwe ke ra ba maredi ke re lesho ya gore le re kitse dipudi tša lena na ba thoma taba tša dintwa ka gopola gore kana ke mothola badimo dintwa a selo tša rena banong ba thoma Tshidiso ka mafelo lena le ya gole a re fete mo o dumela gore Facebook ye berekileng ke ya gago na ke yaka mara e ngwetse ke mang okay ge e le ya gago o sa kgona go e access go tsena ka gare ga yona ke a kgona alright wena o ile go bona message yo ka kua gare ga ntwelang ka inbox wa reng ka ona le wena o ile wa khomola a wa kra ka mofounung ya ka bose go total gone jalo gona a wa wona le gone jwa ro checkile ra le ka ga be go bona maphodiseng ding ka mofounung ba mputse ba ra a wona message ke dipitso ro why ba mare di santse ba be lona moshimono ba re putsena dula ke mo shekere message o ka o rena o biliti emampedi ge re bolela ka Facebook re kgona ya ka IT e buse dilo tse ka moka tse e leng gore di ngwadilwe mo Facebook and then tse e leng gore lena mo gongwe le be le dingwadile la di-delete e ba kgona go di busa ka mokana ga tsone so that's why ke botsisitse gore o dumela gore page ye e berekileng go ngwala dilo tseo ke ya gago ware so gore ge o dumela gore ke ya gago gore o dumela gore a ba moheka ke rela ke nyaka mangaka mabedi a batamele mo gaufi le bona e re ke le botsang ntongwe ka mango e re ke le botsang ntongwe ka page ne ge re bolela ka page solanka o se wa loka page ya gago wa nyaka IT ya loka page ya gago ba tšea Facebook wa gago ba e direla dikhoutu ba ba tsentšha le pasa ya gago mowe wa patela IT tšhelete e rileng Facebook wa gago ba ka e hacka wena o ka se access kamogela ge nka hacka phone ya gago no o ka se dire selo ka yona once re hacka system batho ba hackileng system ke bona ba neng right go dira ntho ngwe le ngwe mo systemeng eo wena o sa kgona go tsena gobane o ba riang ba go hackile that's why le ga ba posta dire o palela go di dimita mara go ka re ba go hackile wa bua wa ya go tsena pageng ya gago ke bothata nkebe main tshidiso a re botsa gore ba createile Facebook ka leina la gage le lengwe not gore a re ya gage ye yena e berekisang ga re ya gage ya e berekisang re tlo ba le problem wa bona ke karabo re reng re nyaka gore wena ntle gore ye e dirileng nna se ya ka mara e butse ka leina lake ke be ke tlo le kwa moo e dirilwe ka mokgokos ka monna a gona mara motho o dikirile nna o bjale ka mo moshimanyelo ba ditsena because maloma o rekisa dipudi ka mokgwa nna ke le nna go tse ba mphara ka molao nna ke dipudi gore motho e ba gore o nya go reka dipudi ka kwa go ba mara ya gore ba re ba ke ro utswa tsa ka maredi a ke tsebe and then Facebook is so ge ile gore ba createile Facebook ka leina la gago re lebelela date ya gore ba e createile neng because date ya ye leng gore ba e createile ka yona e ka se swane le date ye wena o butseng Facebook ka letšatši lela di ya go fapana so ye lena le checkang ye ngwadileng dilo tseo e re yona e dirilwe ne e createilwe neng page eo nke le botšha bona because ba no tse dinepe kere nke salela tsena ka mogare straight ene bake wa ba sa tla mo go nna ba ka bampotsa le wa ka matlho ba diputso tsena dipudi a ba tla mo go nna mpotsa tabe ke e tle ka be ka boraro mo go nna e fetile beke tse pedi e re goroša Phushiya ba re be dintse ditimetse Magasi di rentse re mo goroša mara e tlile mo go nna ka beke ya boraro ke kgopela o mongwe a lateng tate Maredi iše ka moreko ka more bareng re ile go ba balaganyana re na le mbala Tshidiso na le maka a ga fitlha kwa ralwa le bona ne ile nna ile Magasi e le tate mogolo le ngwana le moshimane
re fitlha ka ra bolela le bona ga botse nka la mmotse gore ena le ena tšhomme ya gage ba e bitsa ge ba e bitsa tšhomme ge o fitlhele ka go dumela a re ee yone o boletse le tshediso ba bolela ka taba dipudi leganyana etla ke nnete o dumetse tšhomme ya gago tshediso o bolela ka mokgwa o re mara le ena gore ke nagana gore na ke bolaya le ena o na tse ka re bolaya le nna ka mokgwa a bolelang ge ke mmotšiša nna straight ke re mme seo o sane le ona o ra wa ke e delete ba re why o e delete o re a nna gantšhe ke bolela le batho message ka e delete mare le ka se delete message o mo sensitive so message o sensitive gore a re yeng go utswa ga mang ke ne di bayara male banka a o delete message o mosoke ene lena bobedi ga lena ga e le gore ke thereso le tlosa bongaka le tlo ga le dinnete nke be le bile ga le bona message o la re batswadi tabashi na rutsi ba ka ga ka mogala wa ka rutsi ba tse bona le ba go wena moshimanyano ke ga no moshimanyano ba a sa tle bona mpotso gore gape mola ba rutsi tse dipudi o no gomola ka taba a gomola wena bo le gona ga go sekwa taba e ba dumetše ba gore ba utswitse dipudi monno o ba sepela le ena o I mean monno ne be ke mmotšiša o wa tsamaya le machiao wa itasanlana nna ke mmotšišitše gore ka re message shu and then o bolela le Facebook ya tshediso ene tshediso ra se and then wena re kgopela o mpontšhe message o boletseng tshediso respond ya gaga mo go nna o ra nna ko o delete every time ge ke fetša go chata le motho no matter ke ka 12 ke ka 3 ke delete that message o bona gona gore tlo ba le problem gore leganyana ke bušiša go motho ne there is no way ya gore nka delete any chat ye ke chatang le motho kwa kae ke ara bolela nna ke a delete kwa kae ra bolela nna ke a delete o delete nto e leng gore wa tse gore ya swanela go bona ke batho wa bona mo re tsheleditse ke batho ba bangwe leganyana ba go kwa go feta rena o ka no kry-a go ne le advocate goba go ne le attorney or go na le le-CID le le leng gona o ne founu leganyana nka sebelele le wena leganyane ka re go jwang go shapa e file jwang e file gabotse go go goreng fela molato o gona nna tebe ke le kua ga meremi mara go jone ke buile ke mo gae o fetsa wa delita conversation eo o e delita jwang conversation eo go sala o delita conversation gore dilo tseo di bolelang mo di le bokotsi ka gae into ke boletse go wa wena every time o bolela gore o delete chat tša gago and a ke tsene mo founung ya gago ke bona gore account ya o a e gona na and ke ile ka re ke tsena mo accountong ya a gona go rala gore o chatile le o goba go chatile Facebook ya o le ya gago after that wa delete wa everything evidence gore a no ke di-screenshot tše di leng gona mo la founung tša bana ba kua go yena le mogo a gone mo go nang le evidence ya gona because ona wa delete every time ga chat o ka se kry le motho a bolelang le ena ntho ngwe le ngwe a e butelang wa e delete wa bona mo re wa nyaka IT wa bona like if le botse molato nyakang IT e ya go buša dilo tše ka mokana ga tsona tše di beng di ngwalwa ka Facebook a go kgonagale nka se ngwale selo ka se delete lebelela dilo tše di leng mo go rena mo Facebook gore di-sensitive jwang mbotsiša gore why re sa delete onkwa ke kgone o nyaka video ya nenneng ke seke ka e kry-e ke botse motho e leng gore ke a tseba gore ke IT yaka ke re nyakele video so ya letšatši le le so o tlo nromela yona ntho ngwe le ngwe e leng mo go Facebook e tsena go seba so a kgonagale tsona ditšhate tše wa di delitang gore re di ba le problem so yena mošimano le yena gore ba mo hekile so ga a sa re ba mo hekile conversation ya go utswa dipudi gona mo yena o e dulelela kwa gore tle ka gare ga page ya gage re bolela buang ka dipudi re se ra hekana ke kgopela go bona screenshot se and a profile picture mo go wena le bio di a bontšha gore ke ena account ya gage ya kgale and o a delete di-conversation wa rena re e kry-ile ba ngwetse ka Saturday ntho ya dula beke ka moka ra re mola re fetsa e kry-a ke gona ma deletileng conversation mola o a mmoditse gore ba molatile alright
ka tšatši le dipudi di timela o ba le kae nako e dipudi tše nako ba bolela gore dipudi tše di timetše ga ba romela di-message o nagala gae tšatši le dipudi tša ga maredi di timela di timetše ka di kae mama Makola o gorogile ka dikae o kae Makola ka di 13 April dipudi di timetše ka o re ka di 12 because le re di timetše Friday Makola o gorogile Saturday ke Saturday or Sunday Saturday. Ke ile ka se ipušiše gabotse because a ke emele motho dipudi tše nna ba tlile go nna after is 2 weeks ke 2 weeks ne ba tlile go nna after 2 weeks dipudi tša bana di timetše mara go a tlaba go tlile magasti and then magasti a e tla jwang and then ba nyakišiša mo go yena and then a ba nyakišiše go magasti ba mmotša gore dipudi tša bana di tšere ke so message show in after 2 weeks and then question like in 2 weeks come why never do you sa bolele ba sa tla mona go so okay ka sa la ka and then that's part of the kamolato wa ga e ke palwa ke na le ba se shop botelo ke ya mo and then ba ga mare ke ba soji or le duletse e ka mo go ba botsa ba gore le duletse 2 weeks ka mo ka sa tla mona ke le mpotsa ngwana wa ka o tsitse di putsa le ba re sa tla mo gonna di so ya tso mo ngwana o tsasa ka magae ka mo a seng ke ya ra di bona mo ke mo ke a ke go emela mo mara tu se ka mo kana ga ela ile go tlile ga dutse ba tseba di putsa bona di teenage le beke before go matšatši ao ba bone message ne ba sa so ba cause ke la ga ka go re le mapola pele go ga makasa ba teta ba e tlile after go rosha makasa go go ile magasi mpatamela ke bone ba imisitše letsogo ka mo dumelang wa tseba rena ntwe mmakatšang keng bana ba le ba re founu ya o ba kgona go iswara a se o ke tšhomi ya o ya tšhomi ya o ba kgona go iswara ebile ba te sendetse di-screenshot monga yona a sa tsebe ge e le gore ba te textile ba ba tšee di-screenshot re tlo tseba ka a re tlo nna go pontsho ka moo ya le tlo araba bana baka jabasaba nna ke nako eletša bana bale gore a kenelle motho a re kgomoleng akere wa nyakang go bolela le mola setšhabeng le ne ra etla go botšiša le badudi ba mo ba bangwe le timeletse ke dipudi ke nyaka go eletša gore IT department e kgona go lebelela gore o tsene neng ka nako mang wa bolela le mang o le kae you know gore re ka nne case ya lena re ka e tšea from mo ya ko maphodiseng ya ko IT nna nka ithaopa nna ka e tšea difounu tša lena ka diša IT department ya mmerekong wago ba ya ba searcha gore le boletše nako mang wo boletše nako mang le tšhomi le lena le bone nako mang ya tsebidiwa nako mang ya be ya sendiwa nako mang ke mang a le kae IT department o ka se e rope le ga teng so ge e le gore o na le ntho e sa tsamayeng ga botse bana batho ke a le kgopela bolela nnete e sa le mo e se ke a feta mo re leng gone because concern ya ka ke yona e ya ngaka phokwane gore le accessa jwang Facebook page ya ka because o tsena ka di-credentials password ge ke e beya ka language ya mo gae ba go pontsho ba tšere founu o swana le go tšea founu ya ka ba e bapadiša ba tsena Facebook ba checka ka kua di-inbox ya monga page yeo monga founu ya gago
wa ikwishisha a ba swane le ge ba story phone ya bona ba checka Facebook ya gago e rela re ikwishisheng a kere nka tšea phone ya gago wa e bula kono re mola Facebook ka tsena ya bula ka ya ka kua go di inbox ka checka so ke nyaka go koma ka stick ke bola ro nyaka go araba e nngwe warra mo re tlo tshwasa ka letlogo la bolebele a nkere ba re ba biditše mong wa Facebook a fihla mo la dumela gore ke nna ke dirile dilo tše morutong a re nyakeng motho fela le gore tšea riša ka mo ya riša ka mo ba re o dumele ane ngwane go bore ga a bona di tsere ke yena mongmo fela a re nyakeng motho botse re diraneng go ne nto ngwene a ke le botšeng go ne le nto ngwene meloko mebedi e gontswane yalo taba mo le ka le bona o ka re iphumpantšheng re e tlogeleng and then ge re e tlogela batho ba ba go šala ba le jwang gobane lekganyana ga a šalang tata o ntatile a bona re se seemo a sa kgona go se handlela se nyaka gore a kry-e bathuši makasti wena o tsene jwang mo ditabeng o tseba eng nna ba ga maredi ba tlile ko gae ke ba fitlha ba mpontšha mesejola mo potsa gore tshediso o tsutse dipudi tša rena okay taba e nna ya ntlalamana ka re mara tshediso ke ngwana gešo le thabang ke ngwana gešo ke founela ba ba tshediso ke re ba ba tshediso ba re go solesole go dira jwang a re okay sa e tla nka gae re ke re bolele ge re ya ka gae and ge re ya ga lekganyana ne re sa yo se ka molato ga lekganyana ne re ilo tšea baba le tshediso and then re ya ga bo tshediso fortunately re fitlha ka rago ke ra bo botleng ya batlabatsa gore ba lata mma go tshediso ra fitlha re dula fatshe ba re fitlha re dula fatshe message o supa mmale wa tshediso o re yena a se ene and then after that wa bitse wa gontsi motho o ne a bolela le ena gontsi ga ba fitlha mola ba mothuša ba gontsi text she e re solesoleso ka nako e soleso wa dumela gore nna ke boletse phone ya tshediso e nselletse message e re go utswa dipudi ga maredi yes wa dumela ke ge baba a tlo motisa gore why o deleta ka tlo bolela gore nna ke deleta so and so babuši ke ka mokgwa ebileng ka gona and as for screenshot e sele go ka se lebela se na le dinako tse pedi ba ka 12 ya Saturday 2 le ka 10 ya Saturday 8 and then at the time it shows or this thing ke motho ba e ngwana I can say phone la ya hackiwa motho o engwetse forogo letšatši la bela tlhabalabela sumela a ba tlo engwala gape bošele a fetša a deleta message o a se delete for everyone a di deleta ka mo go yena that's when bana ba ga ba fitlha sekolong ka mantaga and of them ba try screenshot e sela ba se savea ba sendelana bona tshediso motho ba bolalang le yena ba bolalang ka yena mo ke friend ya gago ko Facebook lene go bolela ka di-inbox ba se tšhikela ka Facebookeng ge ba lebelela ga a gona mara ena re lekile gore re le ko mo thuša re modiša gore o bolaya le ena na o re mara ga ke sure gore ke ena mara nna ge ke bolaya le batshediso ge re checka mo Facebook re checka page tša gago go tswelela page tše kae because motho ge ba mo hekile go tswelela page tše pedi ore tše tharo go ka se tswelele page e one e le gore mothoki a hekiwa goba motho o creatile a ke re go njale page ya ka ke Dr. Mremi and then ge motho a create a page ma go bontsho go tswelela Dr. Mremi tše pedi and then di fapana ka gore jaaka ke ne di-followers tše kae and then e ya go bontsha gore a ene di-followers so no ke gopela lempe founu ke checke gore page ye e leng gore ngwaletse bana ba ke efeng and re ka kry-a ile page ye teng o ra re ke ya tshediso ana a nnoši Langusisha. Tora mrok. Kamagala shunya ka kunya ka gori. Oban. O berekisa Facebook. Ha motho a create Facebook ya ga. A nyaka go dira nna. E ka ba le followers tse pedi o se tharo. Nna ya ka go ntsha le 200k nka tore ka mogolo. And then it go for bana the page it go for bana and then re ya go lebala ke santse be page tše pedi ka se be page ye teng
and ge ile re ntse ba nna le a itse ba di diri nke bele no gopela batho ba ditshwarelo di sa tloga ka mogelo go goreng Facebook o tsara ba bua a ke motho a re type go swana mo Facebook a re lebelle mo la motho la type-ileng bona le mo tshidiso type-ileng bona re bona re mo la ba ngwaleng wa swana na go ngwala typing go ka ngwala ke a bona mpatamele mang ka mogelo re nyaka go tseba rena tshidiso page ya gago go netse kae mo Facebook wa nkwishisha ke ntwa batho mo sa diretse le ka ba tshepedi go re bona motho a creatileng account ka leina la tshidiso and then ge ka ba iteng go le gore ge e se tshidiso go le motho o teng wa phelang ka bona le tshidiso a ja di founu ya tshidiso a berekisha go dira tse le gona ba ge motho a type-ile mona se tshidiso ba ka se ngwala go tshwana ba ka se ngwala go tshwana ola ya ka le tshidiso e ka tshwana le kušiša ge ke tshidiso ngwaletse motho ola mo a type-ileng gona le mo a ngwalang gona metlhe mo Facebook ga di go tshwana go ngwala ke a go bona page ke efe a ena bothata le yona e lareng go kgona mo ngwaleleng gona mama šiunya ka go bolela a kemele mapio tshedisone tshediso nna o bolela le nna ra ithorogantšhe mo inbox so tshediso ke motho mongwe wa di-spelling tse di wrong go re sepedi sona go sengwana sa pala mara sepedi sela motho a sengwadile molangwana motho o tseba polelo two mapio le gone jalo go ka jef motlhomongwe mo a ba a bolele seisa gore a bolela le ba balkganyana wa checka mapio wa palelwa go ngwala o a gana ka go ngwala mara motho a ngwadile mo nka tšela ka founu gona mola motlholetse mapio wa pala ka go ngwala spelling se a gana go kwele magana o le bolela thobela setšhaba ka moka wa tswa tabe e re tlhakišang mo ke tebeng e sempolo ka re go ne bora matlhale mo lefatsheng ka go tlhore ya bua re ya bua go motho a ka go dumela pele ka setšhaba tshware ke rileng beso se bale ke kgopela gore banna go ne batho ba le gore ba bereka mmereko bua ka go nke re iše dilo joko ba bereka mmereko go bua re tlo gore a ra re nako ya sepele batho gone batho ba nyakang go thušana ka dilo ye botlhokwa a se tše ka dilo fela nke re nyakeng ba go ramatlhale ba ba bereka mmereko ba bereke mmereko re tseba gore ba ba one phoso le bale molato o tswa ka gore e re ka tsara se ka tabe ya di lebela tlhapa jale magana potsišwa ka šiba bana ba ga go šiba meloko e mebedi šiba o reng ka yona meloko e meloko e re bana ba mparetša re le sokere phoso ke bana batho ba ene jala go dira ka a gona ka go dumela gare ga setšhaba se le ngwana ra wa ke dile phoso o tletse so jale nna be ke no re ntse tlong wa tlhola tabe re godimo ga yona ke batho ba molao ba ene gore ba kgona go bereka mmereko re nna re kane wa ka re bolela se ba bolela so e ka sepele tabe nna ke ise o e diletile e gona ka founu ka e berekise ka e tseba la account nka loga mo ya ke gopela gore ke fe example le ge le gore e painful nyana mara ke tlo fa example ka account ya Pontsho Facebook page ya Pontsho e hekilwe a ntse a hlokofetse langwa e hekilwe a hlokofetse be go ne le motho a beng a bolela as Pontsho not knowing gore Pontsho robetse until ke ya ko mmerekong ke gopela IT department gore ba cheke gore ke mang motho a communicatang as my son ba e kry-a gore ke bolela ke mang a kgonang go accessa that account ke mang a kgoneng go tšea o kgone go lata picture ya kgale baba kua morago ko di-communicationeng o kgone go lata picture kwa wa e beya mola batho ba nagana gore o bolela le the same person so nna ke re gwa kgonagala gore motho a se go a ntse a tlhokofetse go tshwana le Pontsho motho a kgone go bolela as the same person not knowing gore motho le go tlhokofala o tlhokofetse ke go kwele jale nna re ke le botse mmono waka nna mmono waka o re bana ba ba tsebang bana ba santse ba re botse nnete that's why nna ke motsiša gore mma go Pontsho ge e le gore o page ya gage ba e hekile a bolela gore page ya ka e hekile re mothusa
motho ba mo heka a o na le baba wa bona Facebook nka tsena le wena re ba bararo mo Facebook le wa wa tseba ke ba nka lo ka Facebook ke wa ba ka ntle as chat ka le bella fela ntho mo le mo mo bla ka Facebook ke so so ke le bella sa chat ka wena a ke re o la o dire ntho so ba go dira ntho so ke lo go fa gore Facebook e jwang ba Facebook nna ka ba shaka ba heka Facebook ba be ke le bella ntho mo le o e direga mo ga ke re ka toma ke re ke delete ka mona o ngwadile gape eo ga ke delete ka o ngwadile ka kwa go yona wa tsore ya gago ba dirileng go ne motho a jereng phone ya gago a te eda o bona page ya ka e edile batho ba i4 o e lebelela ge e poster ya go botsa gore ke page ya Moremi mare go ngwadile Kenny ke page ya Moremi mare go postile Donald Moleba ke page ya Moremi mare go postile Donald Moremi Donald ola ne page jwale so a ke re go na le page taba bana ba re ganya go ne Facebook wa tsa taba bana ba re solva so taba bana ba taba ya lena bana ba ka re solva so ke bona wa imistele tsogo araba ke ne ke la khule le go tsela pele ka go nne ke re la tlo ntse ke tla ke na tlo bulela nne alright Anna baba imistele tsogo ba Batamele mama wa ba imistele tsogo baba e sirfile kolele ka one gore motho a nyaka go mo ao ga o go le yena ntho go tsosa tsa ao di ba ile go batla ra monela gore kolela nnete mo na go be go la le wena a mme le sa ka motho a se mo ai e mo go shuba Kazan age tie jamfa Sidiso sala loga imika phone wa motho mo gale a sia account ya hae mo phone ya mothola jale mothola o tswela pele ha dira o stop o berekisa account e ka he ngaka nako mana ba boletse hore a tse go ngwala gore o na le motho a berekisang account ya ngwanola o logile imika account ya hae e setse gore and immediately ha tsena inbox yena ka phone e tshwereng ha kgone go bona tsela di leng ka fa di sala mo mothong wa bolela le yena no a tshwereng phone le sala no ka yona o bona ye bolalang ke mmeo o bona ye bolalang ke mmeo ke nnete bana Tshidiso o te polaisa ka dilo tse dintsi wa bona ntho ba reng ke page goba Facebook wa gago a o tsene founung ya motho go lo mollong Wongwa a o tlo nka di ba phone wa gago wa tsena Facebook wa fetsa wa sloke out and then motho la go sa ga tsena o tsena ka page ya gago that's why dilo tse ka moka di aparela wena go tswa ma Tshidiso o go topolaishitse ka gore yena tsa ba tsena di phone tsa ba ka ba tsa Tshidiso ntse mo lona ngwana wena o tsena di phone ya mang le ya mang le ya mang ke tse dintsi aka a ke re molato wa lena o maphodiseng wena go sa o ya go bolela le lephodisa gore lephodisa nna ke tsere ke gopola ke loka ini founung ya motho lo moso and then yena wa go tšea founu tsa batho ba le ka mokana ka tsona wankwa and then ba ya go lebelela gore ntho e kae mara ntse ke nyakang go le botsa solanka molato wa lena o le maphodiseng le ka sešwafe le ka setso a ya nyake meropa ke tlo le lešane le bana bana dankwa mara ke nyako le botsa gore maphodiseng le ka sešwafe IT e kgona go bona gore batho ba le mo ka e nako ge ke founa be go ne founu tse kae mo wankwa so wena Tshidiso ntho ya gore wena o tsamolo ka difounu tsa batho o tshwanetse go thoma le kgone o e tlogela
And I go now out to put Uriaga. Can you push someone I don't want to sing 10 years? I said, I sing on my ego. Kinolana na go milwane a go no re ka reng mang go sentjadina mang a go senyadina ke ba ga re di ba timele ke dipudi le bo ba botse case of le botse case ma ba timele ke dipudi le botse ka a ke le botse mo le na le agile mo go te go nwa o te a go le botlhokwa ba gore le ye go lwa le na le go dula fase gona so le leng ka bona a re re mang o tsitse eng Sidiso yena wa go renyakela batho ba beng a sepela loka ile difounu tsa bona gona mo go arga batho bao santse go tswa mo teng wa bolela le gola dumetse gore taba dipudi be re bolela mara le lena le tsoro lo sekela gore lena le bone molato shulo re tlo bolawa ka mogaela go bolela ba ba bolela ya ba tsosa ba batho ba tabe ka re tsoro di shebela mai mai le mo kona gore Masadu mashale marago a go thusa le go tla free of charge. A go sa le le go re shetse maphodiseng baba. A go sa le botlhokwa gore le IT department. SAPS ke tlo for example ka nna. SAPS e na le department ya yona. Nna sa le ba nkutswetsa gantsi kwentlo. Ka timela ke di phone tse 4. Lango 4 ya di cell phones. And then ba di kreile engwe file ya ka be le this big phone engwe le go ba ile tile ka ntlo wo o ntša gore yena o rekile go la ke ola a go hloko ba gore re tlo re ishana kwa le go se se šetšeng gone jwale ke gore di family tše pedi tše ba ye police station ba fihle ba gopele gore re gopela re letšeng di phone tše pedi tše le di išeng ko legal department ya lena le IT department ba trace ba tlo bona gore sim card se so se tsene ka founung ya bo o tseneneng ka gare ga Facebook page ya ola ba tlo di kry-a ga botse ba a ra tshwanela go tlo thula mabone ya ene ye mo ke gopalang shi ma go tsibiso ka re o emisa ditsogo le thupe sala emisa thupe patamele kene mama bolela mo re kgoneng go fetsa la ba tlile le police le leng o le kena komane o re ge a e bona a re ntho a e bereka ke re jwale rena re tsebe melao ra be re tswa mo go yona ba bolela le ba kry-a le gore a gona o ile košeng ge ba tlo boya gape la bobedi le gona o be ba tlile le yena ka Friday ya beke ela ya feta le yena ke re a re gore na re ntho ke screenshooter a se checkege jale ke re na re sebeditse dikgolo gore go diragala ke bona ba tsebang ka kwane so nna ke kgopela mama a se ka nyefiša matsogo a gage a tswele pele a inyake a ikhwetse a tla re botse gore a ke mane motho o a ngwadileng ka lebitso la ngwanaka mama taba ye e bonolo ke re lekganyanomphile yona lekganyanomphile jale ka motswadi a mphileng yona jale ka motswadi nna jale ka motswadi wa lekganyana ke bone gore ke lebitse lebaka la gore ke lebitse ke gore šetse le latana le ka malapeng ene maphodisa a tsena ka mo a tswa maphodisa a tsena ka mo a tswa ene a go be ga botse ene re ka se re ba ga maredi lerong ba ga botshediso lerong ba ba nyaka dipudi tša bona ba di nyaka ene jwale ka baagi ba motse santse re ba thuše go nyaka pudi tša bona nna re ragaragile nna le bana baka onkwa re ragaragile re dikweletse gore di tšere ke mang le a itseba taba le re ke nna re ba tlhaloseditse gore dipudi tša bona di tšere ke bomang a kere rena dikitimiši a di nyasaka ke papa nna re ba tlhaloseditse dipudi tša bona gore ba re di tšere ke bomang ka re ke lweleng tsa gore ke dinyake because e nkweša botlhoko a e nrobatše re di nyakile o mongwe mošimane ana ba boledišana le ngwana ka mollo motho molong gore ba ditšere yes a re nna mara ke nyaka re tseba moakaja la bona re tabela isa nneteng jale efa mama chance efa mama chance a bolele moo nto re nyakankele re di nyakile mošimane a ka nka ba le mo mogolo ba tlo le botsa gore go ne le a boletseng le ka mollo motho molong mo o a fiwa mofeng tsotso a kry-a tsotso jale mošimane a sa kry tsotso o nyaka gore yena a tswa mo molatong o ke lekile go motšea kere ke nyaka o ya le ena go nna fase le mama le papa a nkatakata ka re šalang le melato ya lena nna a se molato wa ngwanaka nna ngwanaka a utse dipudi
o bona tabare kreile wale Magumaredi mme o tseba batho ba ba utswitseng pudi tsa gago ke kwela mpotsa re wa ba tseba jwale a re wa ba tseba a re tlogele ntšela tša message gore re taba ye e gona gobane mme o nyakile ba ya kry-a gore dipudi di kae so a re tlo tlaiša maphodisa nne wena le mama le ya maphodiseng mama wa go no botsa maphodisa gore awa ba utsi ba dipudi ra ba tseba mokete mosatsiši bo bona and then taba lena e ya fela na e le gore yena o tla ya ka gore yena wa ba tseba ene mošimano yena o ba mo timileng tšhelete a kere yena o ganne mmabaloi ya mo tlisa ko rena wena le mmabaloi le ya go bitsa mošimanola le ne le nnoši a le botsa ditaba gore dipudi tše di sepetse jwang wa ikwešiša so le o bolela le yena gabotse monno o tla le botsa gore dipudi di sepetse jwang dipudi di kae la e bona re taba yela be re e bolela mo ka ra ye felo la e bona re e išitše ka lekganyana ye lekganyana e tla kenoganyane lekganyana bana ba dikolong tšhuto go sasa awa a bone mo ke go belaela go tla ke no dimiriša setšhaba ka kakareng gore tabe e be bonolo go ba re e nolofatše a kere monnola gore Facebook account e leng gore e šomišitswe ke ya gagwe ba re yalo ba re ke ya gagwe yena gore ka tšatši leo dipudi di utswiwa le conversation no o wetse morago kamane morago thomas mo re fetile mo sore mogagolo ka mo wa thomas eo ke ya morago kaka account mo ya go bona go o tšha se a bano batho ba patlalela evidence se ganela kuke go swara mo o ba go ba o bone evidence ya phalantshe a boela morago ya re lokišitša ke re mama ba re ke le botšeng tabaši a ke re mo ke bereka le banna ke bereke ke nnoši banna ba le ba gešo ba re taba lena ba ikwele ebile ba thaba ge le kgona gore le tla ya go dula fase la ya go nyakišiša ka taba dipudi la bona re felela kaya ke banna ba le ba nthumile gore ke le botše gore thabang tshediso boela soganyane ke bolela le tshediso ba re ke le botše gore a le tlolwa ke re bana baka le agila kere and then tša dipudi re a di tlogela gone jale re di kwele batswadi baka le tla re ge le fetša go boledišana ka mokgwa lena le boledišanang then le bolela le maphodisa le tla bua gore ena la re botša gore taba e tsamajwang gore ra go sa le bohlokwa ba di-IT re tlo senya di-asset tša mmušo re di senyetša mahala gobane go a tsebagala gore di kae so e ya dipudi gone jale e ya ema lena batho bao la ba tseba a ke nyake go tšwe maina a batho mo ke tla tle ke e ba molatong a ke nyake jalo ba le tšwela pele ka koša tshediso o sa nyaka go bolela reko mara o tsebo gore nna ke e rumile o ka re košeng ga re sa tlo bolela seo tate mogolo taba tse re di boletse a nna ke e rumile a re robi ya a reng re tswele pele bana ba ka re phetse mmereko moga motse o rile go bona koša batho ba le kgopela moga motseo le kgopela re sekotlelo se se tloge se boela morago se ye ka gae ba ne ba fitlhi Hey!
le bone le ka morago ane video e tia meritsi ande batho ba nyaka go bona ba re gopela ba ka kgonang a thušela ke mola gobane monna o swere camera ba gagašo go puleng ba kae ba thuša monna wa ga makua a ka serie dilo ka moka nang noši ke gopela le no mo thušang ka moo le bone le re sa ke dile mola le bonele se se diega mo le ba gae phokwane moo
merupeng e re ke le tlhalosetša ke ntho nngwe ne ge o emela merupeng batho ba ba merupa ba santse ba leketse wena mo o tloga mo santse go tsene ba bangwe bana ba ba leketse bane ba le kua bombinaneng bane ba le kua bombinaneng bane ba le mo bombinaneng so o nyaka go bina e tla ka laeneng ya ka pele ene ba ka pele ka lesabine yeng ka morago gopela go bea ešo go magolo le mangata ke gopela ra re beng formal a re beng formal a re emeng straight re emeng gabotse line e bona le gore ke line re be formal re laetse bo professional let's be formal and then ge e le gore re a mola re le form re tlo ya re le for ra bina ra boa and then wa tlo ka morago ga a minute or ka morago ga di-seconds tse di itseng ga ya fo ya bina ya boa mara ge gape eno ba cast a ke gane nna a ke sethaga ke tsebo mara ntho e le riang ke a e bona re ošaile bana ba a re thušaneng ga botse banna ba le ba lapa Kalau le mata, kita boleh bilang kena ada orang, betul saja siapa nama. Kalau kita bukan orang saja, mereka kau kita buat, kalau macam kau kita buat. Kita orang mesti ada lengah, lepas tu orang mesti ada lengah kakek mahu mereka. Lihat apa kata, mereka bukan sih. Apa? Kamu. Ini kamu kan mesti. Kamu dengan kalau mereka Ima kalau kau berbuat hanya apa yang kau bukan. Asal kau mahu nama, era apa yang kau bukan. Apa kau bila baru mau itu murni, bukan murni.